Kejong ka East Jaitia National Council ibupa ke jenis norma bar ke jenis pelak bakra banyak ya kan notification baka statement kala apply paiba haka prateri ujun arza apoi baka layo ya kata ka environmental clearance haka baide baka mines kemudian po operational dan ngina kalian kesen isnorma bakunu ka statement kayo ya ka environmental clearance claim gando ke public hearing namanya kini ke juri ke mining ke statement ke penpulong adu lain ini kita ke public hearing hendrena ke tahu jung persya jung ke paiba bat jung ke sembhalang ke bakar jung ke rilum janjian kini ke public hearing ke baka sarkar jilla lengba ke Meghalaya State Control Pollution Board bat lengba ke office jung deputy commissioner kelab persya penpulong kini ke public hearing hendrena ke la pulang na hendrena kini ke khidmat ke pemerintah ngisnolunga banyak ba naganya ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change na po Delhi lembaga recommendation jang deputy commissioner but jang ka Meghalaya State Control Pollution Board kala issue ya kene ka environmental clearance ya ka statement da ka bayad lan na ya ka public hearing tangi kum ka sehi ka bapet ya ka ba kamiat jang ka ilang salang po ka district hi barak kawai isno pula ba isno persya jur ya kene ke jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance dalam kono ka public hearing tahalor kene ka nongrin na kene keseng menta kesngi menta hak da ka jingtho chau chief secretary jong ka sarkar jilla lembau deputy commissioner jong ka East Jaitia Hill district man penpau ya ka jing persya ka bajur halor kene ke jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance dalam kono ka public hearing Isno rumah banyak ini yang kilat patah kubur, baka sarkar jilla kalakam, bakam dan jintip Kalau kene ke jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance, bat kene ke jingyo jong ka statement kene ke jingla jong ka sarkar India. Balai itu pau isno pula kene ka statement kalau halor ka nongrim ba kumno kat ka sarkar jilla kanum dan jintip Halor kene ke jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance. Namar hakine ki snem ki baladep ka sarkar jilla kubang yang lembaga Meghalaya State Control Pollution Board bat lembaga ODC jong East Jaitia Hills kila persyang penpulong ya ka public hearing hendra hakane ka genti ke baga statement kala yo ya kene ka environmental clearance na kene ka sarkar jilla kala sakiti bakam rat jingtip ta hakane ka jingtho ka bingila pha sha chief secretary ngila kenturu ya ka sarkar jilla bakam tho syaka Ministry of Environmental, Forest and Climate Change jong Delhi bakin withdraw no ya kene ka environmental clearance ka bakila issue ya ka star cement ta shushu nagalian ka sengi ngisuba ba kadan ka jingbam sap ka bajur shalendet halor kene ka jingyo jong ka star cement ya kene ka environmental clearance claim kanu ka public hearing halal kene ka nongrim idawa na ka sarkar jilla baka deban thumru ya ka wek inquiry haka bai debat kene ka jingyo jong ka statement ya ka environmental clearance claim kanu ka public hearing takaba pensir susu ya ka omtang ya ka district ka jongi henre ka jilla he para ka wek ka lomba lada ka statement kala banyo ya kene ka environmental clearance claim kanu ka public hearing kajingting kabakraw ya kajat bener ko jongi ba yo let's say ka sarkar kan aero ya kata ka clearance ban ti ya uranium claim kono ko public hearing lene wat ya ka umur hydro project bo ya ka sarkar kan ya lat ya kan ko public hearing ta kan ko ta ka jingting ko jongi kum ka sengi ba kum kajat bener wi boro ko wai ta halan kini boro ngila Pak Kajing Tok cakap cakap chief secretary juga sarkar jilla bagi dewan pensengi anak yang kene ka environmental clearance jong ka star cement ta hak cukup baru ni ku akan tertib banagalian ka EJNC kan sa syome ka Central Executive Council ke bakar ki jong kesen hak kene ka arsan terik minta unai bangi genturu ya baru akan ngilam jong kesen makin ya wan kene ka CEC bakene ka CEC kan long bet thik na ka benta bangin ya taisani bangin ya peliu jumur ke senjam ke bakaseng shim shikmat
lada ka sarkar jela kam khin snap ya ka sur jong pai ba kumjuru ya ka sur jong kiseng mahalang hapo ka distrik ka jongi nama ka kum bapawi menta kane jingyo jong ka star cement ya ka environmental clearance klem ko public hearing ka David ka jing yurot ya ka hop jong ki dong song jong ka ilegal narpo bat jong kiseng mahalangi jong ka distrik bat jong ka rilom jaitia taka bakadu ngkentu ya ki nom nikmat ki jongi kamtam ya ki MLA ki MDC ki bana po is jaitia distrik bikin juri bi dalade apo ilekana po kamtam hakito kitan ki bala bon ba ki simen plan ba ka ka jing nang nan ka jing do nang jongi kum ki tra district ba ki de juri bro ya ka jing jeklia jong ki ki ba kamtam ki di umbam kamtam ka waluka ba ka jing penselen bro ya ki klau ki betap nama nadu badan kini ki simen plan ngi la lap ba ka waluka kala rong na por sakpor ka jingyap jong ki dekha dokha do umru kala jia na por sakpor tahalar kini ebar na kanyang ka IJNC ngiyang scam hadu kini ka klimat ban persyajur ya kini ka jingyo jong ka statement ya kini ka environmental clearance klem kanu public hearing but lada ka kam kadawa na kanyang kesen hakini kisingi ban sampo banana da ki jingi hadin ka CEC ka jongi ka ban salama kini ka absentrik